Hello, Tervist! my name is Estella. Minu nimi on Estela. I'm from Harvesters. Ma olen Harvestersi noortegrupist. Welcome to our devotion moment. Tere tulemast meie pühendushetkesse. Today we continuing our series of healing the orphan spirit. Ja täna räägime siis edasi orvuvaimu tervendamisest. And today I would like to share the topic of avoid the power of possession. Ja täna räägime siis jäämisest ja positsiooniväest. If you have a Bible with you, Kui sul on piibel kaasas ja let's käepärast, look into John chapter 15 verse 5. siis vaatame koos Johannese 15 ja salm 5. I'm the vine, Jeesus ütleb, mina olen viinapuu, you are the branches. teie olete oksad. If you remain in me and I'm in you, Kes jääb minusse ja mina temasse, you will bear fruits. You will bear much fruits. see kannab palju vilja. Apart from me, you can do nothing. Minus lahus te ei suuda midagi teha. So powerful word, right? Nii väeline sõna, kas pole? In this context, Jesus began not with instruction, Ja Jeesus ei alusta siin mingitest juhistest, but with Right. invitation. kutsest. Not with doing, Et ta ei taha, et me kõike teeksime kogu aeg, but with being. vaid et me jääksime. Before he called us to bear fruits, Enne kui ta kutsub meid vilja kandma, he called us to abide. kutsub ta meid jääma. The kingdom of God does not function on performance. Jumala riigis ei toimi asjad lihtsalt teostamisega, It flows from position. vaid see voolab positsioonist lähtuvalt. Many believers struggle because they try to produce fruit through effort. Paljudel usklikel on raske, sest nad püüavad kanda vilja lähtuvalt oma pingutustest, rather than allowing fruit to flow from connection. lubamata viljal voolata sellest ühendusest Kristusega. Abiding is not striving. Jäämine ei ole pingutamine. It is a remaining. See tähendab jäämist. It is living in constant awareness of your union with God, with See tähendab Christ. seda, et sa elad pidevas teadmises, et sa oled seotud Kristusega. I'll share with you three revelation, the revelation of the chairs. Ma jagan sulle ilmutust 3 toolist. Think of your life as sitting in one of these 3 chairs. Kujuta ette, et su elu on nagu ühel nendest toolidest istumine. First chair, Esimene tool the kingdom of God. on Jumala riiki tähistav tool. You will live from God, not for Him. Me elame Jumalast lähtuvalt, mitte Jumala jaoks. You abide, you rest, you are rooted in sonship. Siis sellega me jääme temasse, me puhkame ja me oleme juurdunud poja seisusesse. Second chair, Teine tool, the kingdom of self. see tähistab minu kuningriiki, minu enda kuningriiki. You try to live for God, Sa püüad elada Jumala jaoks, but not from Him. mitte temast lähtudes. It is where the orphan spirit operates, Siin opereerib see orvuvaim. striving, providing, performing. Ta püüab kõike ise saavutada, kõike kuidagi ise ära teha. Third chair, 3. tool the kingdom of the world. on maailma kuningriik. Life apart from Christ, See on elu eraldi Kristusest, disconnected, fruitless. mis on lahti ühendatud ja mis on viljatu. The sad things is many believers are saved, Kurb asi on see, et paljud usklikud on küll päästetud, yet living in second chair, kuid nad istuvad sellel teisel toolil, sellel mina toolil. working hard for God but disconnected from His presence. Justkui teevad rasket tööd Jumala riigis, aga tegelikult on nad tema ligiolust lahti ühendatud. That's sad, right? See on ju väga kurb. The lesson of the chair. Nüüd nende toolide õppetund. Our seat determines of how we live. See, kus me istume, määrab selle, kuidas me elame. Position determines flow. Meie positsioon määrab meie voolu. Connection determines fruit. Meie ühendus määrab meie viljakuse. We don't produce fruit by trying harder.
sest vilja ei kanna me mitte siis, kui me ise kogu aeg pingutame kõigest väest, We produce fruit by sitting in the right place. vaid vilja kanname siis, kui me istume õiges kohas. Amen. Amen. The life of abiding. Nüüd see elu, mis on täis jäämist. To abide means Jääma tähendab to remain, to rest, to trust, to stay connected, puhkama, usaldama, ühenduses püsima, to live without strain. elama pingutusteta. Jesus repeated this truth again and again because he know they will be tempted to drift into performance. Ja Jeesus kordas seda tõde kogu aeg, sellepärast et ta teadis, et tekib kiusatus langeda ikkagi sellesse pingutuse valdkonda, et ma ise teen. The life of abiding is a life where we don't chase identity. Kui me elame sellist jäämise elu, siis me ei hakka ajama taga mingisugust identiteeti. We live from it. Me elame sellest lähtuvalt juba. We don't strive for approval. Me ei oota heakskiitu. We rest in it. Me puhkame selles. We don't force fruit. Me ei sunni neid vilju esile tulema. It naturally flows. Sest viljad tulevad ise loomulikult. Our true identity, Meie tõeline identiteet, the word of God reminds us. mida Jumala sõna meile meelde tuletab, We have the mind of Christ. tähendab seda, et meil on meelevald Kristuses. In 1 Corinthians chapter 2 verse 16, Ja meil on ka Kristuse meel ja esimene Korintlastele 2:16 we are not asleep. ütleb, et me ei ole orjad. We are the sons and daughter. Me oleme Jumala pojad ja tütred. And Romans chapter 8 verse 15 says, Ja Roomastele 8:15 ütleb, we cry, Abba Father, et me hüüame Abba isa, not our fear, et me ei hüüa oma hirmust lähtudes. not out of fear, Me ei hüüa hirmust lähtudes, but a relationship. vaid lähtudes suhtest isaga. This share one living, Kui me elame esimesest toolist lähtuvalt, let's ask ourselves honestly, küsigem nüüd endalt ausalt, I am striving or abiding? kas ma pingutan kõigest väest või ma olen jäänud Kristusesse? Am I living for God or from God? Kas ma elan Jumala jaoks või Jumalast lähtudes? Which chair I am sitting in today? Missugusel toolil ma täna istun? Ask yourself. Küsi enda käest. If you ask yourself, Kui sa küsid enda käest and if you want to sit the first chair, ja kui sa tahad istuda esimesele toolile, allow God, siis luba Jumalal, what the John says that abiding in me. et ta laseks sul jääda enesesse, nagu on kirjas Johannese evangeeliumis. Allow that verse, the beginning of the verse, I tell you, allow that into your life. Luba sellel kirjakohal toimida oma elus. Because God did not call us to bear fruit just like that. Sest Jumal ei ole meid kutsunud ise pingutama, et vilja kanda. God asks us to abide in Him. Jumal kutsub meid temasse jääma. Believe of what God has tell us. Uskudes Jumala sõnu. Believe what is the God words are saying to us. Uskudes seda, mida Jumal meile ütleb. Because whenever the words that you reading in the Bible Sest see Jumala sõna, mis on kirjas piiblis ja mida sina loed, have a fruit, kui see kannab vilja, have a power selles on vägi, to use mida sa saad kasutada into the circumstances of life. oma elu olukordades. If you choose the chair one, Kui sa valid selle esimese tooli, let's pray. siis nüüd palvetame. Heavenly Father, Isa taevas, we thank you for every person watching and listening right now. me täname sind igaühe eest, kes seda videot vaatab, kuulab. We thank you that this moment is not by accident, me täname sind, et see hetk ei ole juhuslik, by the divine appointment. vaid see on jumalik kohtumise aeg. Lord, we speak that your presence will touch and each and every one of us. Ja me palume, et sinu ligiolu puudutaks igat ühte meist. Let every worry heart feel rest, find rest, Igasugune muret täis süda leikub puhkust ja hingamist. and every striving souls find peace.
iga hing, kellel on raske, leidku rahu. and every burden will lift it up in the name of Jesus. Igasugune koorem tõstetakse ära Jeesuse nimel. Father God, Isa Jumal, draw back into your intimacy, O Father. aita meil naasta sinuga lähedasse suhtesse, With you, O Lord, Sinu. restored. et meil see suhe taastuks meil sinuga. Restored us to the place abiding. Aita meil jääda sinusse. Let us not live from a pressure, O Father, Lord. Ärme ela pingestatud elu. Performance of fear, Ärme ela sellest, et me kogu aeg teeme midagi või me kardame, but from the bottom of your love, vaid me elame sinu armastuses, your grace, sinu armus, and your work sinu tegud, sinu töös, will finish, O Father, Lord. sinu sõnas. Right now, Just nüüd we break every orphan mindset, O me Father. murrame igasuguse orvuliku mõtteviisi, Every lies of rejection, igasugused valed, mis lükkavad tagasi inimest, every spirit of striving and insufficiency, O Father. igasugune pingutuste vaim ja see ebapiisavuse vaim. We receive the spirit of sonship, Selle asemele võtame omaks pojaseisuse vaimu, that we know you abide, Father. teades, et me jääme sinusse. Let there be a fresh revelations of our identity in Christ. las see värske ilmutus sellest identiteedist, mis meil on Kristuses, Rooted us deeply in you, aidata meil juurduda sinusse sügavalt, ground us in truth, aita meil rajaneda tõele, and secured in your love. et olla kindlalt sinu armastuses. Holy Spirit, Kallis püha vaim, us how to abide, teach us how to rest. õpeta meid jääma, õpeta meid hingama sinus, Remain and stay connected to the true vine. et me oleksime pidevalt ühenduses tõelise viinapuuga. Yes, Lord. jah, issand, Thank you, Father God. tänu sulle, isa, Thank you, Lord, tänu sulle, issand, because you're teaching us, oh God, in our life, oh Father. sest sa õpetad meid. Thank you for your vine, oh Father, Lord. tänu sulle su plaanide eest, Thank you in Jesus' name. tänu sulle Jeesuse nimel, Amen. amen. From the bottom, from my heart, oma südame põhjast I just want to say if you are blessed ma tahan sulle öelda, et kui sa said õnnistatud täna, in this message, kui see sõnum õnnistas sind, please do share, like, ole hea, or forward to your friend, like'i seda, jaga seda oma sõpradega, because I believe that each one of us, we have reminding us that God is our first priority in our life. sest ma usun, et meile tuletas see kõigile meelde, et Jumal peab meie elus olema esikohal. Amen. Amen. God bless you. Jumal õnnistagu teid.